West Show. Reka mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show. Nkushimira amaze gukanda subscribe kandi nawe utarayikanda urebe munsi iki kiganiro hano handitse subscribe ubundi ukandemo. Bizagufasha iki? Bizagufasha kujya umenya ko twaprodinze ubundi ujye unyarukuze wumve byinshi biba abigiye bitandukanye. Tugiye kuganira kuri uyu mukinnyi witwa Makudubera. N'umukinnyi ukina muri equipe ya Young Africans. N'umukinnyi biri kugenda bivugwa ko yifuzwa na equipe ya APR. Tugiye kumuganiro turebe byinshi bitandukanye kuri Makudubera. Ese uyu mukinnyi Makudubera ni muntu ki, na yahe ma equipe yazengurutsemo, yavukiye hehe, afite imyaka ingahe? Mbese byinshi tugiye kuba tubireba kuri uyu mukinnyi witwa Makudubera. Primus National League, umunsi wa 15 wa shampiyona cyangwa se umukino wa nyuma muri fazare. Uyu munsi hari umukino ukomeye cyane. Si byo gusa, tugiye kuba tureba aya ma equipe ku rutonde rwa shampiyona. Ese bihagaze bite? Ni yihe equipe ishobora gusoza fazare ari ya mbere? Ubu tuvugana wenda reka turebe mu ma equipe atandatu ya mbere. APR FC ni ya mbere ifite amanota 30. Musanze ni ya kabiri ifite amanota 29. Mu gihe equipe ya Polisi ari ya gatatu ifite 28. Rayon Sport ni ya kane ifite amanota 26. Mukura ni ya gatanu ifite 23. Kiyovu Sport ni ya gatandatu ifite amanota 20. Ese urabona ari equipe igomba gusoza fazare ari equipe ya mbere? APR FC kisabwa, ifitanye umukino n'amagaju kuri uyu munsi. APR FC kisabwa no gutsinda amagaju. Yaramutse itsinze amagaju ako kanya yahita isoza fazare 2023-2024 ari ya mbere. Ikosa APR FC itagomba gukora no kugenda ngo ishaka kunganya. Oya, no gutsinda, nta gutsindwa, nta kunganya, ahubwo no gutsinda igahita isoza fazare ari ya mbere. Musanze iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 29. Ifitanye umukino na Polisi. Uyu munsi hari umukino wa APR FC n'amagaju gusa. Ifitanye umukino na Polisi. Ni umukino Musanze igomba kuza yishyizemo ko igomba kuwutsinda, ikavuga iti wenda reka dutsinde. APR FC birashoboka ko yaba yatsinzwe, gusa Musanze igomba gukina umukino inazirezirita za APR kamemu. Ariko nubwo APR FC yaba yatsinze ntibyabuza Musanze kuza gutsinda kugira ngo ikomeze ishyire igitutu kuri APR FC. Polisi ifite 28. Gutsinda kwayo byayifasha kujya 31. Urumva ko nayo no umukino ugomba kuba ukomeye pe, no umukino ugomba kuba ukomeye. Rayon Sport ifitanye umukino na equipe ya Kiyovu Sport. Ni Rayon Sport ntikeneye gutsindwa, ntikeneye kunganya, ikeneye gutsinda. Ese kabiri muri equipe ya Rayon Sport, kabiri kuri Rayon Sport yatsinzwe na AS Kigali, iremera gutsindwa na Kiyovu Sport? Ntabwo byaba byoroshye ku mutoza Mohamed Wade. Byaje kuba byemezwa ko Mohamed Wade azakomezanya na equipe ya Rayon Sport mu kwa mbere, nta mutoza bazashakisha. Ariko mbabwiye ko naramuka atsinzwe na Kiyovu Sport bizaba ari ibindi, kuko niba yaratsinzwe na AS Kigali hakaba hakurikiyeho umukino Rayon Sport ifitanye na Kiyovu Sport ifite ubushobozi bwo yanatsinda Rayon Sport pe, ntabwo ari ukubabishya, kuko murabizi Kiyovu Sport witwa Richard Kiyongozi. Iriya kipe ntabwo yoroshye. Mwabonye umukino yateye APR, abenshi bashobora guhita bavuga bati APR isireyo. Mwibuke ko APR FC yanganyije na AS Kigali, abafana ba APR barasakuza, ariko AS Kigali twabonye ko ifite ubushobozi bwo gutsinda equipe yose hano mu Rwanda ikomeye. Kuko niba yaranganyije na APR igatsinda Rayon, AS Kigali hari ubwo wayishinze iki? So reka dutegereze turebe, ni byinshi turakomeza kugenda tubabwira. Mukura nayo iraho ngaho ikeneye kuba yakomeza kuza muri aya ma equipe y'imbere. Ni Mukura ifitanye umukino na Gorilla. Yego nizo zagasogiziraho hirya ku mwanya wa 7, Marine ku mwanya wa 8, nazo zikeneye kuba zagaragara mu ma equipe byibuza ane ya mbere. So ni shampiyona y'u Rwanda 2023-2024 irakomeye, irashyushye pe. So tuzakomeza kugenda tubagezaho byinshi, wowe twemerere ukande subscribe kugira ngo utazajya ugenda ucikwa. Reka turebe kuwitwa Makudubera. Makudubera no umukinnyi biri kuvugwa ko akenewe na equipe ya APR FC pe. APR FC biri kugenda bivugwa ko ikeneye abakinnyi bagiye batandukanye. Uwitwa Maripangu guturuka muri Gasogi ari kuvugwa, uwitwa Peter Agborovore guturuka Musanze Football Club ari kuvugwa, uwitwa Richard Kirongozi ukina muri Kiyovu Sport yo nawe aravugwa,
ubu hari kuvugwa Moses Firi ukina muri ekipe ya Simba, hari kuvugwa uwitwa John Rafael Boko ukina muri ekipe ya Simba, hari kuvugwa uyu Makudubera ukina muri ekipe ya Yanga Africans. Tugiye kureba Makudubera ni muntu ki, uyu mukinnyi ekipe ya APR biri kugenda bivugwa ko imwifuza ni muntu ki. Uyu Makudubera yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 1990, yibitse imyaka 33. Afite metero 1 na santimetero 70, yavukiye muri Afurika y'Epfo. Turi kureba kuri Makudubera bivugwa ko APR imukeneye. Ukwezi kwa mbere kuregereje, ama ekipe agomba kugura agashakisha uburyo yiyubaka, kuko fazare iyirangiye akenshi ama ekipe aba yaragiye abonaho afite imbaraga zitari nyinshi. Makudubera 2012-2013 yakiniraga ekipe yitwa United FC. 2013-2014 yakiniraga ekipe yitwa Platinum Star. Then 2015-2016 yaje kuba atizwa muri ekipe yitwa Golden Arrow ku ntizanyo, mu gihe 2015 n'ubundi 2016 yaje kuba agarurwa muri ekipe yitwa Platinum Star. Intizanyo yari irangiye. Noneho 2016-2017 yakiniraga ekipe yitwa Orlando Pirates. 2017-2018 yaje kuba atizwa muri Chipa United ku ntizanyo. Then 2017-2018 n'ubundi kuba intizanyo muri Chipa United byari bisojwe. 2018-2019 yakinaga ekipe yitwa Highland Park. 2019-2020 na ekipe yari afite, nta ekipe yari afite, yari ari aho ngaho. 2020-2021 yakiniraga ekipe yitwa Pretoria. 2021-2022 yakiniraga ekipe yitwa Malmo. 2023-2024 ari muri ekipe yitwa Yanga Africans. Ni ekipe yo mu gihugu cya Tanzania. Ni ekipe ya joininze cyangwa se yinjiyemo ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2023. Yanga iri kugenda itangaza ko itifuza gukomezanya n'uyu mukinnyi witwa Makudubera. Biri kuvugwa ko APR iri kumushakisha bubi na bwiza. Uyu Makudubera yakinnye CAF Champions League, yakinnye umukino umwe, akina iminota 14, nta gitego yatsinze. Hari irindi rushanwa yaje kuba akina ryitwa Netbank Cup, yakinnye umukino umwe, akina iminota 75. Makudubera ngibyo ibiri kugenda bimuvugwaho. Makudubera ngiyo stati yiwe, Makudubera nguko uko ahagaze. Urumva ko yaciye mu ma ekipe agiye atandukanye. Orlando Pirates murabizi ni ekipe ikomeye, ni ekipe ikomeye pe. Biri kugenda bivuga ko rwose uyu mukinnyi ekipe ya APR imwifuza. Kanda subscribe, tuzakugezaho byinshi bitandukanye kuri ekipe ya APR, dore ko fazare aya ma ekipe agiye gukina imikino ya nyuma ya fazare 2023-2024. APR Amagaju, Mukura Gorilla, Polisi Musanze, Rayon Kiyovu, Bugesera Etoile de l'Est, Muhazi United, AS Kigali, Marine, Sunrise, Etincelle ndetse na Gasogi. Nguko ama ekipe uko agomba kugenda akina. Uyu munsi APR irakina n'Amagaju. Iyo mikino yindi turakomeza kugenda tubabwira byinshi kuri yo. Twemerere ubane natwe ukande subscribe. Uyu munsi ku isaha ya saa 7 bidahindutse haraza kubaho tombora ya Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro. Kanda subscribe kugira ngo byinshi bitakomeza kugenda abigucika. Turebe byinshi bigiye bitandukanye kuri Peace Cup. Ni byinshi dukomeza kugenda tubagezaho mu makuru y'imikino. Nuwezo TV Show bana natwe ibihe byose twaprodinga umunsi ku wundi. Ushaka no kuduhereza inyunganizi watwandikira kuri namba ya WhatsApp, no kujya muri description ya YouTube channel ya Nuwezo TV Show ukareba namba iriho ukatwandikira ukajya utuganiza. Ntacyo bidutwaye. Bitwaye iki subundi kuganira natwe? Ntacyo bidutwaye kabisa. So namakuru imikino twagezeho umunsi ku wundi. APR iri gusabwa kwiyubaka kugira ngo byibuza izajye muri Mapinduzi Cup imeze neza cyane. N'irushanwa rizabera Zanzibar. APR yaje kuba ihabwa ubutumwa cyangwa se ubutumire, igomba kuba yitabira kabisa neza cyane gatanu ku kandi. Ni TIG turamuzika makuru nk'aya yo no munsi ku wundi.